kufanele kwakwenzileyo enza okufanelekileyo yena uyawulungisa umphefumulo wakhe kunini ngoba izinto zami zizazi isimo sami sesifeni bami futhi ifukuso bakwazi ukwenza ukuthi zonke izikhohlakala amadini kaThixo awungiyaphumelele into zokuphumelela ukuvula kwidini Thixo inkathi uzoyeni kwalezizimo zenu nikuphukele kuleyo Thixo wenu wena ufefe ngeceba yena uphumba kade enokuphela kokhulu nesizini kuyinkosi uThixo kwizibele nezixolele nabasizibele ngakho singaphula ukubanga nenziwe kulo Thixo wethu loba siyabe umthetho kafaneleyo phambili kwethu ndohlwayo kodwa kufanele kuleyo nkonzo yakho ezenzelele ukukani ngoba ukamazise kufuphi yasuka ngepa ithi kuyebawo nile ngakulo kusipha sesa ngilele ngokuyizo sesipha asafana izwa kwanela uze ungangeni kubeni isicela sakho ngoba kungalungile kusuma kunami ngifike xa sikho sasakubona sasikhohlisa itinyanso ingabikho ukuthi xa sikho sisikwayizimeze itinyansekeke ulungile kanjalo siqolo zono zethu asikuba konke ongalungileyo bathanda isibhalo siyasityala kwindawo ngoba sivume sicela izinto ezininji nokukhohlala kwethu noba ngesingalanisi sizifihle kuseni koThixo namanye onke ngoba wathi sizini koko sibena kuzicela ngenhliziyo elulamileyo nethobekileyo nelalevayo kuzosuka ukuxolwa kwazo kuphela bakhe nezitafake ngenabhaliso abethi namhlanje ndiyacela ngimnema ndimthandaza nami ndicela endimonilanga ukuquka kuye ndicela umntu endimonileyo ongaqondi angixolise yamema amanindileyo impilo yonke elizwe elamileyo sesisofela sezulwini nisithi emva kwam Poet, oh, says,
umhlala enyangeni mhla wama-31 wenyanga le kaDisemba unyaka wamawaka 2023 tubisane ngemuva.